탐지를 다시 들린다. 다 들링에 지슈고야 되지요 말에 단 남중 캠보레 로베레 게게 남바서 랍자다 난 심바레데 이나야 당아랑게 냠뇽토네 디스티스처럼돌아 냠뇽고네 저런돌아 디스 랍제지기 다저런도 당아파도 타와치 배 가고 배총 다저런도 소소소소라 개파 따고래 또 대처럼서 타war라마야 부대로치 로단다 돌로이나레 납자이나레 데사레 탐지 갈로르다 피리세고 말에 콘도 말에 되네 피리유도 갈라 로동데 가세 고글 랭고야 들네 저런도 가르고야 돼 랭고야 돼 저런도로 고급이래 저런도 그 탐탐들 랭싱이면도 와 지부 나와 지부 따야다 모빌도 못해야다 되느라 삼로코네 되는지나 소소 밑에들 좀 되게 열어봐 된지인도 저런도라 따다 저런도 타war라마야 부대야나 되네 파말라에 셈대요 말에 저런도 타war라마야 부마치나 되네 쇼마 타와 마치 소아이나 데 파말라 가시 좀 라요래 레마레 데 저런도 나사 총소에나 되네 베샤밍에도 그 콤바 벌려지네 데 저런도를 맨지 지구거래 말레베 데 타와 마치나 나사다 레 라메데 레소나 강한 소리라 그래 소소 파말라라기도 와 말레베 야보산도 땅다 이 bombarle dedugal 탐지 필이래 피스테 그거 말해 기긴 라차 때 그거 말해 돌로이나레 나차이나레 데사인체 레전 넘버 속에 체 넘버도 강도도 샵지 쉬고래 다 텐데 고갑라 이두갈라 피스 소소랑들 삼도 땅다 하두름 버체다 고바 삼로 마타나야 소소라 페다 우다다 충중도 삼도 단날라 워다 저런도 라 파말 삼노치 단다 저런도 파말 제와여래 파말 제와여나 파말 텔레 가르고래 저런도 데세링라 롭줘야 보지 쮸봐야 보지 소나 다 파말 텔레 또 들어와 저런도 파말 제와여래 가기여래 이나야 레가디 핀추갈래 파말 갈리 되고 여러와 단도 곰바데도 디스티스타 강아 용어래 저러나 타war로네 또 고동걸 레갈레나 팀는 걸로 도고래 레가질레나 오피스는 도나 팀도 키고로 아 되니 제메질레 소에나 제메 올은 도고로 들레다 곰바나라 데네 강아르 여래 디스티스 팀걸 도고래 팀 도에 제발라 소소로 롭정 야보래 레야 사메치도 팀소고로 마도 저런돌라 나와치 보자 쿠지자연나다 저 롭정 제사 말에 내 나와 간데치나 로춘주들라 저런도 메세 톨라 도고로 팀소야데 저런도 제도래다 팀마서 곰발로 쿠지자연나 소소소 소소소 뜻뜻도 조야데 알레 카오레 닌가 모벨 단 닌가 바바단 도고로와 골라 람게메나 저런도 라자 탑소나 된 미드 톨라 말에 팀 조야데 되게 된다 저런도 된다 팀 조고래 롭종의 아버지라나 삼네 캠볼로 병게 팀 조야데 채는 캠볼로 병게 팀 조야데 채라도 제도 롭종의 아버지라나 되네 캠볼로 병 레전드 아버지게 팀 조야데 좀더 데레마도 코란돌을 팀 조야 코란돌을 개변 가요 말에 레 말에 대성도 탄다 라운드 디스 룹다 저런 소소랑도 룹싱면도 와 로니시스 랩타르다 망자 로니시르다 디스 아페아벨 페다 오다우나 아페아벨 바자우나 아페아벨 바자운데나 또 탐도 때문에 닌가 때문이라는 도시아래 닌가 때문에야나 삼루마도 요마래 로방조이체 롬초체서나 마마마마가라 미 간디지 아부조고 삼네 삼노지야마 고갑제라는 점무세야다
푸르불 때야지 당 지부다야지 마도 선옥 당겨요 말아 카요 말에 저랑도 로충조래 네 저랑도 쩐자고 말다 저랑도 소소소소가 쩐 통음에다 와네 저랑도 라야 돼 쩐영 와셔봤지 안도 라야 돼 쩐영 와시나 소소가 쩐영 와시나 소소소소 보자이지도 그래 소소가 쩐영 와시나 소소 보자이지도 해야 돼 깔래가오래 삼고도 말해 삼나보다 다 저런도 로니슈 인체 인지를 망치야 로춘중 뭔가요? 나 로추도 집네. 로춘데네. 그래. 다 로니슈 연달 삼는다. 다 로친중라 다 가요 말아. 다 로차도 도게 소소라 대체 소소소도 빈자 총알아. 다 저도 빈자 총알아. 저런도 아바마사나 나로와. 때 저런도 더와 충중이나 최악의 총알라 납자야 붙여야 돼. 최악의 납자야 고갑으로 와. 티스 칼로 라운드 두시치다 라마 곰발라 가서고로 ngala semdemena 곰발라 semdemena 텐데 고갑텔랭이 장세 아버지랭이 티 탐제 패션데 때고면도 텐데 고갈랭이 롱중데 야부치고 삼나 텐데 지나 니기면도 해 ngala 자와면메 곰발라 심슈면메 또 다부처럼도 페다우다치다 니처럼도 타와토니 나도 곰발라 평온토네 사메게 대와메 저런도 곰바지 투네 롭조지 때투나 저런도 메세 센터다 세치만이라 지부용하지도 띵이 곰바지 잡아래 저런도 소소소소 난가 루트야지 저에치도 곰바자르마도 너도 곰바지네 저런도 팬통어서는 미유카이메 저런도를 야부지래나 삼 저런도를 다 파마게 천돌에 때와 열애되나 최다 유엔데 랍투고 말와 저래 파마게 뿌라를 때와요래 저래나 집에 소소라 연대다 냠레 미온도 텔롭데 제토야 컨트롤 발레요 말에 근데 인도 녜디 하고네 땅가란데 제나 춘족도 라마레 파마레 소소 타벨라마게 롭종 제샤죠 파마게 랍제지 디녜네 저런들라 롭종 아버지 때 토나삼 띵하라 미위치네 곰바자레 저런도 제 라마 로벤 캠보 코란도게 코란도 롭종 전에 타저레 캠보 로벤 저런도 체든 태가 니가 갈래자고래 코란도 체든이 말에 저런도다 롭종 코란도 롭종 전에 타저레 티 롭종 체주데 저런도라 때나 삼네다 곰발라 갈래자 때레마도 곰발 되는 알아 용고지 도세네 캠보 로벤다 전에기 근데 미유치 말에 콘도 소소도나 랑가 여래 코란도 만드네 치잔 로야게 여래 고가여래 난 로고 말에 저런도 롭종치 때또 삼네 레전드 말에 캠보토의 집에 캠보 로베 라마 탐지기 저런도 제도 가라 만드네 저런도라 롭종치 때또 나삼네 곰발라 용 겐코네 찰렌낭조레 저런도 제도 코란도 달롭종 다신사라 치자도나 노초조레 페샤도나 노초조 코란도라 랑가 여래 대 랑가라 미유 맞다네 저런도라 다 충족해서 롭종치 대 롭종치 줘데 저런도라 대시 때또 나삼네 코란도게나 줄렌 tuure Korando galor 쇼라주마 코란도게다 가서 그렇고 당한테는 탐지 캠볼로면 당한 제주처럼도 삼로단에 제게 제나모도 제도 제거하다 대처럼도 인지미지 원시에 제거라 대 원시에 인지미지나 대 하고와이나 대 저라라 팽게데 오 어도 제도래도 와 삼나 대 로조이나 제도도 로벤 코란도 제도래 삼나 저랑도 로전 제하게 셈바디 나도 메보라 루일라이 베테네 네게티브 망타는 안돌라 가르치나 네게티브 짱짱로 와 저런돌라 포지티브 뜻하니 요 말와 레마르라다 곰발딩에 트라우보로 네게티브 짱짱 대도 포지티브 네게티브 망타네 대 곰발 된도 해대로 와 네게티브 망타래다 고투소에 포지티브 야부지에나다 저도 곰바 대서나 때로 지금 말해 네게티브 망탄 기자 천주 jel라 셈바팜 근데 팀 깔레도 빼 깔레도 잡로잖아 깔레더와 제메레나 제메 하베튼 되고래 연디면은 nhập 주시 그랬더니 제메게 게 아운데나 라 까두두나 하나바고 때문에 게 감사라 그랬더니 가주센 대부도와 곰바 대들 라자장 도쳐와
내가 직감반인데 내가 낸다야 진작에 라번 세기래 따따따따 마이는 라차 체기로 와 말해 가오드나 가오드나 나오지 비지 메르다 내가 내나 팀올라 도그래 제메질레나 팀을 고랑 자상 팀도 그래 지부지 되게 곰발 때나가 타바 토스 된 거래 내가 내서는 양양을 농사래 저런서 망보 타와 미디아디 가래 니기 좀 많다네 땡거로 와 제마래 아부 상도당다 디시 로페 그 가주당래 나만에서라 양라도 도가 가르데사 몰몬 빠네나 대가를 갈리디어 근데는 남도 담다 건 견두고도 와 내가 내나 깜발린도나야 nhập 생리그래 진다게 막가네 पेशा याबू लेगा माले ना लाचा तू बुरे चिपरा वा थासा यो मरदा काउडू ना चिपुता यो मारे दुखा रहा रे गोंबल देना या दुखा चेना है पैदा उठाऊं था ने कबला दुखा योंगरे दे थामाला लोग याबू राग रे शें याबू राग रे ते समझता था सुखा था ना लास्ट में दुखा आउंसा आली दुखा था बने लास्ट में तो सुखा आउंसा 그 니차 로고 월다 가르고 수고서네 찌불라 찌부 땅땅 타말 두부 용거다 니 두부도 빼 누자 차그러다 단다 두카치나 멍파 빼지 붙여 가리 강아촌소나 tel라 원래치도 tel라 조바곰토소나 해피 인조이 집쇼 되다 저런도 나와 찌부 상도 당거도 와 타말 두카르다 티처럼도 하고 um도 this अफाबले पैदा उठाओ ना तकालो तते कंडेला है तो मारे ही ना था दी मशे रशे रे नंदोले चिकन गो मारे नंदोले माया गो मारे गोंबाले सिमशु गो मारे कम से कम गोंबाले दी डांस कसो डांस छावे के कोकप ते डांस अब ठपदा खाला उड़ दिले कोसल बनो पड़ता तो डांस ठप लगो मरदा यार और रुम्बे चले पर डांस करने दियोला डांस समझ में आते यार केजा उड़ा कोन पे सारदा यहाँ गोंबा फैला दिन डांस गुरु डांस है मौका दिया डांस गुरु ले बने वाला ने दिखावा जेना फैला जाना पेटी जा रहे मत तो खर्च लोब्जों जैसा कि तेरे में तो शेरा ताम लोब्टा रे छमो चुक जाएगा तादी जान चला जो खाते जन खासे ठापटा सानु उम्र में के दुखा पारे बने ठिमा गोए बने दुखा गरेरा गेन लिनु ना आले सानोमा दुखा लिनु न अब बुढा बेलामा सुखा खानु त आले सुखा छ भने बुढा बेलामा दुखा हुन्छ नि फेरि ती दुखमा चाहिँ लागा यो मार्ला त कसरी भन्नुपर्छ यो अब अहिले नै हामीले पढ्दाखेरि धेरै दुःख आउँछ हैन त्यो दुःखहरुलाई चाहिँ हामीले अलिकति सहाएर चाहिँ पछिको लागि अलिकति आफ्नो एउटा कमसे कम पनि रुमसिराले के भन्नुहुँदैछ भने आफ्नो एउटा लाइफको लागि पनि सोचेर अहिले अलिअलि हामीलाई अब कामहरु गर्दाखेरि पढ्दाखेरि दुःख हुन्छ नि त्यो दुःख सहाएर चाहिँ पछिको लागि हामीले धेरै सोचेर चाहिँ पढ्नुपर्छ र पछिको दिनमा सुख राम्रो हुन्छ भन्नुपर्छ राम्रो पढेर एजुकेसन राम्रो छ भने चाहिँ सुख हुन्छ पछि गएर दुःख हुँदैन भन्नुपर्छ अहिले सबै के भन्छ बन्दोबस्त गरेको के पार्यो भने सबै छँदैछ अलिअलि त ठिमा जान कानुमा जानुपर्छ बिहान उड्नुपर्छ दुःख त छ अरे अब त्यसले अलिकति दुःखले अलिकति बोकेर म पछिको लागि सुख होस् भनेर अलि दुःख लिनु न अलि दुःख लियो भने अलिकति यो अलि यङ हो नि अलिकति पनि हल्का हुन्छ नि हाम्रो अलि त यङ हो अलिकति दुःख गरेको काट्छको काले जम्नाके तन्द रुपो दे ठट्टाइहरु वाला दा अब अहिले तिमीहरु अब दुःख गरेको जुन चाहिँ अब एउटा फल चाहिँ पछिको दिनमा राम्रो पाउँछ भनेर जस्तो तन्द दुःख गरेको अलि यङ हो दुःख गर्न सक्छ अलिकति हात गर्नुस् कुरा बुझ्यो न अलि यङ हो नि अलिकति रगत सबै हट भइसकेको छ नि चिसो भएको छैन अहिले तपाईहरु सानो नै हो अहिले यङ हो भन्नुभएको छ कोगिनु भन्नुस् त त्यने लोपनहरु खेम्पाहरुले अलि गाली दियो भने नराम्रो नसुन्नुस् ओ लोपनहरुले त त्यसै त गाली दिँदैन होला लोपनहरु गाली दिँदैन दवा उठा खाएको छैन होला हमको लागि गाली दियो होला तर मेरो आफै गाली देख्दैन तर लोपेहरुले त खेम्पाहरुले त्यसै त कहाँ गाली दिने
गाली दियो भने आफै दुःख हो त्यस्तो देख्दैन त्यसै देख्दैन भने पोजिटिभ आउनुपर्छ अहिले तपाईँहरू लोपेहरूले गाली दियो भने लोपेहरूले हाम्रोले त मन पर्दैन होला त्यही कारणले गाली दियो होला मन पर्छ भने त गाली दिँदैन होला भने तपाईँहरू सोचाइ यस्तो छ कि त्यो रङ हो तपाईँहरू जिन्दगीमा माया गरेर बस्यो भने त आफै अब राजा जस्तो हुन्छ नि त्यही कारणले लोपेहरू तपाईँहरूले दुःख गरेर बसेको यहाँ उहाँहरू सबै पारेको छ कहाँ गयो भने उहाँहरू हातमा हो नि ऊ त के गाउँमा बसेर दुःख गरेर यो गाउँमा बसेर दुःख गरेर उहाँहरूले केही इन्कम छैन आधा तपाईँहरूको लागि हो नि आजकल त सबै पैसा हुने गाउँमा बसेर इन्कम त लोपेहरू खेम्बाहरू केही छैन तर भने पैसा मात्रै उहाँहरू हेऱ्यो होइन कि तपाईँहरूको लागि मैले सानोदेखि पारेको अहिले बुझेको छ त्योहरू सानो लामाहरूले अलिकति बुझाउनु अलिकति सिकाउनु भने लोपे खेम्बोहरू सोचाइ यस्तो हो कि तपाईँहरू सबै लोछुन्चु के झन्डैसम्म तान्ने पोजिटिभ लिएर पोजिटिभ आयो भने आफैले बजाउँछ नेगेटिभ छ भने आफैले नुसर गर्छ आफैले नुसर गर्ने मान्छ कि छैन हजुर भन्नुहोस् त आफैले दुःख गर्ने मान्छ कि छैन आफैले नुसर गर्ने मान्छ कि छैन जवाब दिँदैन हजुर आफैले नुसर गर्छ अब हेर्दै गरेर आफै नुसर गर्छ जस्तो छ नि आफैले त नुसर गर्नेको मान छैन तर त्यो नेगेटिभ आएर नुसर काटिदिन्छ तपाईँहरू नबुझेर स्वयं नभएर आफैले नुसर गर्छ तपाईँहरू त्यही चिन्दैन किनभने नचिनेको बिहान बेलुका सँगहरू राम्रो नपारेको कारणले मेरो सँगसँगै बच्चे पनि डेङ्गु हमारे आयो लासी डेङ्गु गिरो होला त त्यो के प्रणालीको हमारे ठिमगाउँ अब कानुनमा जानुपर्छ खुसी गरेर मेरोको लागि हो भने सँगसँगै गर्दैन नि अहिले तपाईँहरू के नुस पुनः नआएको कारण त्यो हो नि तपाईँहरू बिहान बेलुका सोर्का होइन राम्रो आफैको लागि कार्य भने कति पुनः हुन्छ त्यतिखेर बिहान सोर्का बेलुका सोर्का राम्रो गयो भने तपाईँहरू सेटामा पर्दाखेरि पुनः आयो भने सँगसँगै अब दिएन सोनमले सोएन छोरा लौटौँ चेतन ढागु मारेला त कोरोना सेटअप खकाची लिगेला त अब तपाईँहरूले सेटअप पर्दाखेरि है स्पेसली सेटअप पर्दाखेरि अब राम्रो सँगसँगै गरेको छ भने त्यो पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी पढाइमा एकदमै राम्रो हुन्छ नराम्रो बाधाहरू हुँदैन सक्सेस राम्रो हुन्छ भन्नु भएको छ कि धेरैले पढ्छ तर सबै नराम्रो के भन्छ लौटौँ छिगोहरू दिएन त्यो लौटौँ त्यसले सेरा सोना म्या हुँदो तिनी उठा टेन्ट हुँदो होला त लौटौँ दियो तम त उठा डोसेको होला त अब तपाईँहरूले काम गर्नु राम्रो पढ्नुहुन्छ होइन तर त्यो अब राम्रो एउटा पुण्य नभएको कारणले गर्दा राम्रो आफैले सोनाम भन्छ पुण्य नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो लोप्चोङहरू राम्रो पढेको पढाइहरू पनि गलत बाटोमा जाँदो रहेछ अरे गलत वेमा जाँदो रहेछ अरे त्यो कारणले हामीले सांसोहरू गर्नु पूजाहरू गर्नु पनि राम्रो वेको लागि पनि हो भनेको छ है त्यहाँदेखि छोराउनु त कमसेकम लामा डेथ हुन मिठै देला लामा डेथ हुन नि सबभन्दा राम्रो हो अब बाँच्ने साध्य भने साङ्गेसम्म बाँच्ने बेलामा गर्छु कुरो डेथ हुन मिठै देर हो दे माथु बर्दु सोच्नु चेक गएर अब चेरो चेस तपाईँहरू सकेसम्म चाहिँ लामा नै बसेको लाइफमै पुरा लामा नै बसेको एकदमै राम्रो हो यदि लामा नै बस्नु सकेन भने पनि जति तपाईँ लामा गर्नुहुन्छ तबसम्म चाहिँ राम्रो पढाइ गर्नु होइन त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भनेर त्यहाँदेखि धेरैले पढ्छ तर त्यो नेगेटिभ धेरै बाहिर उठ त्यस्तो सोच होइन त्यही सोच हुन्छ कि पारेमा तपाईँहरू पारे त राम्रो इन्ट्रेस्ट छ तर पारेपछि पछि लोग्ने अब ल्याउँदो गएर ngajal त्यही मिलेन शादीले गर्दा अनि अलिकति अब पढाइ राम्रो भएपछि आफ्नोमा हुन्छ नि अलिकति पढाइ जान्ने भएपछि केही कुराहरू छोकाछोरीदेखि लिएर पेचादेखि है जान्ने भएपछि अहङ्कार भएर चाहिँ त्यहाँदेखि मान्छेहरूलाई हेफाइ गर्ने धर्म हामीले सिकेको आफ्नो ज्ञान चाहिँ मान्छेहरूलाई अहङ्कार गरेर हेपाउनुको लागि होइन त्यसलाई बुझाउनुको लागि बाँड्नुको लागि हो भन्ने हुन्छ क्या अब सांसोका बेलुका राम्रो आफैको लागि गर्यो भने
अब राम्रो पायो भने मान्छेको कस्तो गभर्मेन्टै आउँदैन फेरि सबैले माया गर्ने आउँछ सबैले सबै गर्नेमा आउँछ तब त्यो छैन भने पारेमाथि उठ्यो भने हुर्क्यो भने के भन्छ यस्तो जान्छ के अब माथि ठुलो हो के भन्छ जान्छ नि त्यो पूर्ण नभएर यस्तो भयो कि नि परे त राम्रो हो तर सबै पहिले त नपऱ्यो अगाडि त यस्तो हजुर अलिकति पऱ्यो भने के पहिले हजुर चाहिँ सिधै त के भनेको तपाईँ यस्तो गर्ने मन छ छैन भने त्यो भन्ने सासोका राम्रो काट्नुहोस् त्यो सासोका नराम्रो पारेर के भन्छ अब त्यो परेर के फाइदा परेर राजा होइन नि राम्रो पऱ्यो भने मान्छेको नोकर त्यो के भन्छ अब छुए अब चे लब्जा अब चे त्यो सेमजेङ्गे यो बुइ सने लब्जा छेर म त सेमजेङ्गे जब यहाँ रोया यो मदास अब हामीले जति पनि पढाइहरू गर्छ नि हामीले चाहिँ हुन्छ पेचामा पनि हुन्छ रे रुचिलाले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ एज अ हामीले अब सम्पूर्ण प्राणीको लागि हामी चाहिँ एउटा नोकर जस्तो हो अरे क्या उहाँहरूलाई हामीले कति फाइदा गर्नु सक्छ पुण्य कमाउनलाई उहाँहरूको नोकर स्वरूप हामीले सोचेर चाहिँ कर्महरू गर्नु राम्रो पढाइ गर्नुपर्छ अरे क्या ताकि हामीले उनीहरूलाई अलिक जान्ने भएपछि रुचिलाले भन्नु अब पेचाको मतलब अब बुझे भए पनि तर त्यो पालन नगरेर चाहिँ एकदमै अहङ्कार गरेर हिँड्ने मै हो भने ठुलो गरेर हिँड्ने चाहिँ नराम्रो बाटो हो अब अलिकति परिसकेपछि पेसा इन्कम कहाँ छ भने टिचिङ गर्छ इन्कम छैन भने टिचिङ गर्दैन त्यो के भने पूर्ण नभएर तर पूर्ण राम्रो छ त्यो संस्थाका राम्रो दमा पूजा गरे शब्दहरू राम्रो अब संस्थाका चिपो मारे दास मिसानहरू शब्दहरू दुती स्वयं सागर दास लाग्छ साङसोगा मात्रै भयो भने राम्रो नपढ अब फेरि मुचिलाले भन्नुभएको साङसोगा राम्रो पढ्नु भन्दा ए साङसोगा मात्रै राम्रो पढ्नु फेरि छाप्तिन जाँदा चाहिँ होइन भने चाहिँ होइन है छाप्तिनहरू जाँदाखेरि राम्रो पढ्नु त्यो पुण्य कमाउँछ कि त्यहाँ पनि धर्म पुण्य कमाउँछ उनीहरूलाई पनि फाइदा हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ होइन उनीहरूलाई राम्रो फाइदा हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो राम्रो सम्झेर चाहिँ उनीहरू राम्रो मन सम्झेर नै पढ्नुपर्छ छाप्तिनहरू जाँदा पनि राम्रो पढिदिनु भन्नु जिन्दगी छाप्ने फेरो चाहिँ त फुर्बा देना रे सेजो देना रे कमसेकम निमै नि दलम यहाँ पर सो गयो हालत जिंदा शब्द देने लग रहा मतो ठामा नी का शब्द देना ये पुनः दी जिंदा खीगो मरवा सोचो लखिया यो रवा ते समझो तंग में दुआ नी का शब्द देना चलो तो मिथे दल शब्द यहाँ पर डोंगा था सम देवा ते छिपाए हमारे तपाईँहरूले च्याप्टेन गरेर राम्रो पढ्यो जस्तो अब च्याप्टेनमा हामीले पढ्दाखेरि धेरै जबहरू गर्नुपर्छ नि नाकहरू पढ्नुपर्छ होइन नाक साक्षी गर्छ नि हामीले त्योहरू गर्दाखेरि भयो त्यो सबै कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकमा चाहिँ सोच्दाखेरि जिन्दाकुलाई मात्र फाइदा हुने उनीहरूले मात्र पुण्य लान्छ भन्ने होइन क्या उनीहरूलाई त हुन्छ साथमा आफैलाई पनि एकदमै पुण्य कमाउँछ अरे र त्यसरी राम्रो च्याप्टेनहरू गर्दा राम्रो गर्यो साङसोगा राम्रो गर्यो भने छाम बसेको भन्दा पनि केही फरक छैन अरे कुरो बुझेन अब दिनभर खाना पायो फ्री पायो चिया पायो दिनभर फ्री पाएन खाना फेरि पुनः भन्ने पाएन खाना कति मिठो पाउँछ फेरि हो नि होइन जिन्दाले जिन्दाको पुनः आउँछ जिन्दाको कारणले हाम्रो त्यो यस्तो पूजा गरेको मौका पायो यहाँ सोचे गरेर जिन्दा छ भने यहाँ गर्नेको मौका पाएन नि त्यही कारणले सबै जाँदाखेरि पैसा सानो देख्छ के भन्छ पैसा कम्ती दिन्छ धेरै दिन्छ भने तपाईँहरू पैसा ठुलो दिनेले जाने कम्ती दिने नजाने गर्छ नि त्यो त तपाईँहरू गल्ती होइन त्यो मान्छेको बिमार हो यो तपाईँहरू मैले के भन्छ ने खानाहरू त्यही जग्गामा दास त्यो त खायो मारेस त्यो जिने रोता सामनो तान्दा खरम ने खरम रेला दिदी सामनो अब अहिले हामीले च्याप्टेन जाँदाखेरि कसैले बेसी दिन्छ कसैले अब हामीलाई कुयन भन्छ नि कसैले कम्ती दिन्छ कसैले बेसी दिन्छ र कम्ती दिनेकोमा चाहिँ हामी पढ्नु नजाने बेसी दिनेकोमा मात्रै जाने भनेको चाहिँ यो अहिले रुम्चेलाले भन्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मात्रै तपाईँहरूको नराम्रो गल्ती देखाएको होइन अरे यो चाहिँ आजकलको यो वातावरण एउटा हुन्छ नि त्यस्तो नै भएको छ अरे के सिचुएसनै त्यस्तो छ अरे तर हामीले चाहिँ अब जिन्दाले चाहिँ कम्ती दियोस् चाहिँ पैसा जति दियोस् उसले विश्वास गरेर दिएकोलाई चाहिँ हामीले राम्रो लिएर सबैकोमा राम्रो च्याप्टेनहरू पढिदिनुपर्छ अरे तपाईँ भन्नु त पैसा कम्ती दिन्छ भने गएन अब दिम पार दम्मा पार्नु पाएन कति दोष भाइ भन्नु त ए त सानो पैसा दिएर नगएर तपाईँलाई आफैलाई कति दोष भाइ हेर्नु त दिम पर गर्छौँ कहाँ देउको न त्यो राम्रो सवाल निका राम्रो दम्बा छोरा जस्तो नाम व्यवसाय आदि पैसा नियो टेक्दा पैसा तेन्दाला चाहिँ निका व्यवसाय आदि चेमा सवाल त चौचम्बो र सवाल त अब यदि हामीले पैसा कम्ती दिँदो रहेछ भनेर गएन भने
है अब के नोक्सान हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले गयो भने पर गाँकुहरू पर्छ पेचाहरू पर्छ आफूले पनि धेरै ठुलो पुण्यहरू कमाउनु पाउँछ नि त र हामीले पैसाको लागि मात्रै सोचेर छ्याप्तिनुहरू भएन भने र गयो भने पनि तर नराम्रो दृष्टिकोणले मात्रै गएर परिबस्यो भने के पुण्य कमाउँदैन अरे क्या आफूलाई पुण्य कमाउने एउटा के भन्छ मौका पनि पाउँदैन अरे त्यो कारणले हामीले स्याप्टिन जानुको लागि पैसाको लागि मात्र होइन स्वयं आफूलाई पनि पुण्य कमाउनुको लागि धेरै फाइदा हुन्छ अरे अर्कोलाई त अब झिन्डालाई त फाइदा हुन्छ स्वयं आफूलाई पनि त्यस्तो चाहिँ हामीलाई पाउँदैन भन्नुहुन्छ है त्यही हिसाब गर्दा हो कि होइन भन्नुहोस् त सबैले सुन्नु है मेरो कुरा सोच्नु हो कि होइन आफैले हिसाब गर्नु हुँदैन तपाईँहरू हिसाब गर्नु हुँदैन हिसाब गर्दा सानो के भन्छ धेरै कम्ती भनेर हिसाब गरेर नगयो होइन तपाईँहरू दुईपल्ट हिसाब गरेन एकपट्टि हिसाब गरेको हिसाब हामी अब जिन्दाको लागि र हामी दुईपट्टि सम्झेन अरे कि एकपट्टि मात्रै सोच्यो जस्तो कि हामीले पैसापट्टि मात्रै हेरेर गयो भने हामी आफ्नो लागि मात्रै सोच्यो नि त होइन अर्काको लागि सोचेन नि त त्यही कारणले दुईपट्टि सोचेर जानुपर्छ अरे जिन्दालाई पनि सोच्नुपर्छ आफैलाई पनि सोचेर राम्रो पर्छ हाम्रो जिन्दा कुरा होइन है हेर्दा हिसाब गर्नु तपाईँहरू पैसाले हिसाब गरेर नगएको होइन हिसाब त गऱ्यो सानो किन जाने दिनभर दुःख गरेर पैसा अलि दिन्छ दुःख गरेर के फाइदा भन्छ नि त्यो सबभन्दा ठुलो नेगेटिभ आफैले नुसा गर्नेको सोचा कुरा बुझ्यो होइन दिनभर दुःख गरेर पैसा अलि पाउँछ भनेर जान्दैन नि हेर्दा दिनभर राम्रो पूजा गरेर मौका पाएन फेरि त्यो नुसा भयो नि पैसा आउँछ जान्छ के सोच्छ अब पुनः चाहिँ शान्तिपुर भोग्नुपर्छ नि पैसा त आउँछ जान्छ केही सोट छैन कि पुनः चाहिँ शान्तिपुर मर्दाखेरि पुनः चाहिन्छ पैसाले कम लाग्दैन अब के भन्छ त्यो सिन्जी ठिजाल के भन्छ नेपालले यमराजले पैसा धेरै कमाएर म मर्दाखेरि रामराजले पैसा दिन सक्दैन नि अब रामराजले पैसा दियो भने पैसा कमाउँदैन राम कस्तो यमराजलाई पैसा सोध्नु खोइ त्यहाँनिर चाहिँ सिङ्गम तान्थ्यो होइन त्यही पैसा सोध्न ठिकै त त्यही त मौका छैन होला हामी पछि मरेर जाने बेला है पैसा तिरेर सुन चाँदी तिरेर म चाहिँ माथि बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्छु म माथि स्वर्गमा जान्छु भने त्यस्तो दिने हुन्छ छ कि छैन भने छैन अरे के त्यो कारण मरिसकेपछि हामीले त्यो केही पनि लाने छैन पुण्य बाहेक अरू केही पनि लाने छैन भन्दा हो किन भन्नुहोस् त तपाईँहरू त्यो पावर छ पैसा कमाएर मर्दाखेरिले के भन्छ यमराजले चाहिँ के भन्छ भैँसी दिएर माथि पठाउन तपाईँहरू कमाउन सक्छ भने पैसा कमाउन नदर पैसा इम्पोर्टेन्ट होइन पुनः इम्पोर्टेन्ट हो कुरा बुझ्यो है छोरा तो खायो हमारे देश सामने मेरा लम्हे मेरे छोरा तो दूजा लग में दास त्यो मसिङ में दुआस के लाग्यो होला तिमीहरू हुनु चाहिँ अब तिमीहरूको गल्ती हो भनेर चाहिँ भनेको होइन भनेर है तर भए पनि अब कति कुराहरू यसरी बुझाउने नभएर चाहिँ मिचिलाले आज तिमीहरूलाई यसरी बुझाउने कोसिस गरेको भने चाहिँ तिमीहरू अब अहिले तिमीहरूको गल्ती हो तिमीले यस्तो गर्दैछ भनेको छ होइन भनेको है त्यस्तो गल्तीमा तपाईँहरू गल्ती नाचिनेको किन नाचिनेको बेलामा राम्रो पूजा नगरेको सांसोका राम्रो पूजा तपाईँहरू जान्छ तर खुसी गरेर जान्दैन रिस उठेरै जान्छ आए गुम्बाको रुल भने नजायो भने पिछा भने गयो नि ल मेरोको मौका पायो मेरोको पूर्ण मौका पायो भने खुसी गरेर बिहान पुगेर जाने होइन त्यो गुम्बा नगयो भने लोपेहरूले पिछा भनेर डर लाग्दा लाल लागेर गयो नि जान्छ नि परेर नपरे गर्छु दुनियाँ माटो न चिङ्गा चिन्ने पायो टोलान्थ्यो पुनः कहाँ आउँछ आफूलाई पढ्नु मन परेन भने पनि एउटा हुन्छ नि माथिबाट भन्यो भनेर चाहिँ अब मन नपरे पनि पढेर चाहिँ के फाइदा छ त्यो चाहिँ पुण्य कमाउँदैन भन्नु अब 1 घन्टा त पढ्छ किन रिस गरेर पढेर खुसी भएर पढ्नु न अब त्यो रुलमा जान्छ रिस गरेर किन त्यो मेरोको लाग्यो आफ्नोको पुनःको लाग्यो भने अब जाउँ न किन गरेर फेरि यस्तो 1 हप्ता यस्तो गयो भने गुम्बामा बस्नु मन लाग्छ फेरि जाने मन लाग्छ गुम्बामा बस्यो भने मन त खुसी थियो भने किन बस्ने भनेर अब बाहिर गयो भने झन् खुसी पाउँछ मेसिङ यदि खाँदा मेरो साथ लम्ने मेरो छोजोला ती सोचो के सामने तेला हिँड्न सार्ने तिनी अब त आफै नराम्रो चिजले तपाईँले धोका दिन्छ भने कसैले नचिनेर यस्तो धोकामा नबुझेर ओले ताने पनि किन तान्ने दिने हाम्रोले अधिकार चाहिँदैन
सबैले अधिकार चाहिन्छ नि अधिकारसँग फ्रिडम रौँ घुम अरे तिमी नराम्रो सोचा पछि गयो भने त तपाईँहरूको रौँ छैन नि अधिकार छैन नि सबैले त रौँ चाहिन्छ खुसी चाहिन्छ त्यो खुसी कहाँ आउँदैन म नराम्रो सोच्यो भने त्यो पछाडि गयो त्यो गयो भने आफैको रौँ भएन नि रौँ हेर्नु मारे रौँलाई अधिकार ला रौँ अधिकार भन्नु होइन रौँ चियादे त्यो नाम त दुजा कारण रोस्यान त्यो सोसोला रौँ मेरो वा त्यानं छे ज्यादे लब्जन ज्यादे सोसो रौँ ल्या छि त त्यनी शब्दे छोरो त रौँ चे मुथु ने ते कांगा ला दियो वा तिनी हिन्दु शब्दे अब दो शोके गोम्बाला सांसोगा दिन्दु शब्दे अब दो कला त तो सोनम याबो सा सोन निमच रौँ जो थु गोरवा तु छ्याङ त रौँ गो गोरवा तन्त रौँ करम त मेवा फ्रिडम त छैन नि सुन्ने बेलामा सुन्ने उठ मान्छ भने उठाउने खेल्ने मान्छ भने खेल्ने नखेल्ने भने नखेल्ने अब रौँ कहाँ छ खेल्ने मान्छ भने खेल्ने नखेल्ने मन छैन भने नखेल्ने अब रौँ छैन नि अब खेल्ने मान्छ भने किन खेल्ने मन खेल्ने मन धेरै खेल्ने मन आयो फेरि खेल्यो भने मन आयो त किन खेल्ने कसरी सोचेर खेल्ने ती सम्झो तां तू गवा छम रुने टोला छम छमने माटो न ने अब रौँ यो मर्दा छमने टोदुकल घरची नि छमने टोग्यो रोया के घरै मेइ चिन्डो सम्नु चाहिँ तां थुसो न त्यो रौँले दियो गरवा के चाहिँ गोथुसे कुरा बुझ्यो है अन्त रौँ त नि यो मर्दा अधिकार केही छैन अहिलेसम्म लोकजों छिना रे शब्दन रन्नाले सोसोला रौँ जोया छितो रेदा छोरा तो रौँ जो थू में तो पे ngot सावरो वा सेम दे छोरा लापा यो रे सेम दे दबो जामा तो ना बेस्ती हो रे सब बंदा शर्म कुरा अपना को मान अबले समझते छैन अर्कोले समझते छ ते सब बंदा ठुलो शर्म कुरा ए हो ने सोसो सेम दे सोसो ले रे सोसो दबो जातु में दा मिक पुरा उडा जो दिख दोवा ते ngot थासो दे देला अब आफ्नो मनलाई चाहिँ अब जस्तो हामीले नराम्रो सोचपट्टि लगाएको छ त्यो नराम्रो सोचले नै हामीलाई हिँडेर लान्छ आफ्नो अधिकारै छैन अरे र हाम्रो मन हाम्रोमा छ र हामीले सही बाटो चुनेर त्योपट्टि लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ है नराम्रो वेमा चाहिँ हामी हुन्छ हामीले नराम्रो अब यो सोचहरूलेपट्टि चाहिँ हामी हिँडेर चाहिँ त्यतापट्टि गइरहेको छौँ हाम्रो अधिकार चाहिँ आफूले राम्रो सोचेपट्टि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ अब मेरो अनुभवको कुरा हो तपाईँहरू कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त मेरो कुरा ठिक हो कि होइन ल भन्नुहोस् त 근데 럽종 쟁이 말해. 달라다. 다 럽종 같이 쟁이 하고 그러. 딱 그러. 이제 셰다 럽종 쟁이 짠자 럽디 저. 그래서 럽종 쟁이 서도 가만히 줘야지도 누구. 저런도 럽종 쟁이 몽발 पेशा कमाओ 줘야지도 럽종 쟁이가 누구 살다. 럽종 쟁이가 샘jel에 여기 있는데 깔리 가고 있어. 럽종 맨날 미기 nhập 시그래. 삼년 럽종 쟁이나. 만 럽종 쟁이 샘jel에 여기 밀라 펜토게 삼네 삐가리나 하모고 다이 간다니 여래 저런도 삼노 간디 럽종 야부체서는 나 밑에라 가노 이자디어레 테네 럽종 지거다 나 럽종 디아부 지는가 미아부지 미 시가 야부지 저야 나 셈텔라 야부 여기 내 미만라 야부 여기 삼네 럽종 지거다 알 페샤티세 나 페샤 태와라기도 삼네 럽종 지거다 개개인 로벤차 켜보잖아 이거에 백샷 태워라고도 삼 로벤치나 딩이 하모고 미래에 삼로래래 요래 디랭이라 뭐 동안외신메 다 남도 담는데 샤이딩 안도 하고고요 엄마가도 진짜제 삼로 저런도라 여샤샤 인지래 레마도 타치기메다 양안외신이 오마라와 딱 저런도 럽종 재미가리 럽종 지네 럽종 들들 카페 짜고 때네 럽종 제거에다 나 럽종 지네 티 럽종 디티안 뭐한방가 첨부적인 코 따다서 그때 럽종 제거에다 근데 럽종 제거 다서 그때인다 그래서 이 메시지 남도 담는다 네게티브 뭐 보는 거래 피천도 가리 디스처럼서 삼로데 따아 디렉에 라투구메 뭐시네요 말에 남도 담는다 샤기는 야부 샤기는 누자 나가 담는다 나도 샤기를 다 라마야 부지 저거
샵된도나 빼샤 태와래 되네 로선 다손 댕에 여기래 캠보지 때나 빼샤 태와라기도 꾸자에 첨보라기도 되네 꾸자당 빼샤 삼로탄 마땅 나 롭전 제디 소소 미 아버지 조야 야부지 조 투소나 뛰는 거 소소 야부지 조 투소나 현달은 미 야부 조소 가래 그러 시간 랩사로와 된대지네 롭전 제로지 삼로 땅도 갈 미 롭전 제네 제로지 사벨 부사에 아부 람로 파레라 소자 람로 사야바네 파레라 페다이 세 फिर इस तो कर जाता कि अली पारे बने के रुम्बुची था बने के रिस बने मांझे एउटा हो बने जनता हो आजकल देश तो था नहीं तेरे मंबुद्ध आसम तो तंगे इतना नहीं मांझे लो अंदर माची ना अंदर ले चौंयो मारती छोरो तो चौरा गोरदा चिकवा मेला ना पब करे ने अंदर माती ना अंदर ले दूसरा जो चाहिए हमारे माती कैसे अंदर माती है ना छोरो तो चौरा रहा माती सुना दिबी लेकर रहा कोई तीन माती तो गाले छोरो तीन यान रोया चिता माती ने दूर रोया चाहिए हमारे अंदर तीन माती शायद सुना याबू तीन सुना छोरो तो सोनम सागरे माती ना छोरो तो जोरे वाह रे मारे को मी याबू ये ना ये मैंने मी चंबोरे अंदर लोचुंजु के तीयादी अंदर लेंगे तीन सोए ना सोनम दे चंदोरे माती सोए ना छोरो दिबा की गिरेदा कोला तीन माती की कोला केबन कायो मारे कुशब जेदी के चंबोरे कुशब जेसोना सोसो सोनम रे सोनम साइडन दामे ना तो रे चेरा चिने सोनम मारदा मी चेचोला सोनम tsiwa mi chunga la jambo zoya di poro sonam rada inji minji chu gyawa tu sene sonam raya chida tudu majina gyawa madda ko sonam soya la kari inan digo orda gotu soya ya ta tende yin ta tanga padu chunzo labjan chi leje namba re junle namba re kadui na pugu tonto yapu yo labjan yapu chigi du sene kadui na nga la lagu re 강아래나 나사 가리잖아 롬부터 로바치로 해서 코란도 저랑도 계제시에도 하고도 저랑도 갔을 때와 예매 대바등이 하고 바로 건도 보고 대강아도 대가 롬부터 로바치로 줄레포랑 알아 또 텐데 예서 코란도 빼 저랑도 샘레치기도 등이 하고 그러와 텐데인도 저랑도 캠보도의 집에 레제 넘버도라 야부티로치 코란도 류라에 비 연den도 강도도 레 캠볼라 노트도 거의 아버지인도 저 통고이제 코로나도 쩐지는 코로나도 쩐 매버서도 그래 저런도 쩐지는 무튼이 쩐 마서 그래 미 gemba가 쩐지서나 텔라 남에다 마테 코로나도 쩐서지 코로나도 가서 그렇고 코로나 쩐서래 코로나 매버서도 그래 너도 로친저가 소소 매버서도 말다 무튼이 쩐서 되게 제발로 저 예트 보라리 차례자 마데 라마데 코로나도 노트체나 코로나도 가서그로 매버서 투르 당한도 로칭 냠냠이한테 쩐데 저야 bom자 담아서 동 차그로 와 되네 맞지 티스전터나 카마 뭐 마땅 쩐자마데 쩐자서네 정말 거기 연대람네처럼 누구 말해 쩐예나 요면에 코리 소주 연대디라나 처럼 들네 쩐디 돈나 시주디 얘기 말더니 소소 좀 알아서 와 야 가게도 아티스트는 랍주디 얘기 말해 소소 좀라 말해 제에나 요면에 주도지야 말해 캠볼로 벤타리 연된 랭과데 랭디 저랑도 랭케네 코란도 저돌 때여래 때도 그냥 야부질래다 저런 건도 쩐도면도 저도에 고 말해 코란도 라바게 말로 쩐에나 코란도 매버서도 코란 제조래 코란소도 그래 가슴님 저런 저소주디 저런 매버서도 매와 때서도 있는데 잡아요 말이다 고토소와 남도 남면다데 네게티브 데 뇨르당 포지티브 데 망르당 세고 말해 되네 고나마니도 까마정아 삼로당 하두rum부치 랍주데라 이치 제고 말해 저랑도 삼로데라 이치 제고 니차라 이체 맞지 이나야 저랑게 삼로당 주데다 하두rum부치게 송샤조당 캠본 남바가 송샤지 투테니 간디게 소돌라 팽게도 티 저랑도 따지다야 돼 저랑도 라라바레다 소소 삼로 때한테라 이마체 라마 캠보 랍주데라 이체 고고 말에 언도 랍주디 이체 고예요 말에 저랑도 삼로 때한테라 이체 고예요 말에 이나 로베 캠보 송샤족이 된된데다
삼로 당당다 철안도게 삼로 당당니 수때니 소소라 유스지다 간디게 팽이도선 철안도 라바로 왔더니 때 본다마 삼로도 뭐 녀와도 폰다마데 까마쭈 쭈앙아 마니네 소소 삼로 당주들라 따지땅 캠볼로페 남바가 삽제지들 따지땅 수니차데 인데 수때 고소소 되니 소소라 비지단다 철안게 삼로 당주데 펜도구두다 라 럼보체가 손주되다 캠볼라마 레전드 넘버도 손주되 소들 펜도구두면도 때처럼돌라 샘라 비지단다 때 간디게 팽겨나 때때가래 때때가라 이제제나 되게 때 소랑도가 난도게 랍주디 인지미 제불라요 말에 철안도 삼로데 인지미 올 로고예요 말에 다시 땅에 개점으로 와 철안도 다시 땅면 와 철안도 람도 무줘야 돼 다시 마다네 누구가 완도 누구라 소소소소라 바자치 못 들어와 철안도 놓쳐버려 소소소소 바자치 도문다 소소 바자치 마동에 파마를 간데 바자치게 고소소와 대삼로야 부탄로 철안도 대조가라 탄다야 부치로치 탄다 제소나 소소 내용그래 되네 캠볼로 펜도도 가야 부티로치 코랑도 게던다니 말에 철안도 체도대 동생나는 뒤대 근데 여러 보라는 로초조를 치자도는 로초조를 빼샤르나 아바 여러 컨돌라 난도 람니 보라다치 말에 코랑도 섬노땅 대니 레구시니 니 레구시 코세마면 레투 말아 제가 코랑도를 샘바여 땡에 라와다 컨돌란상 철안도로 와 디 니데 고가야 부텔라 톨라땅로 마제로치 sobjang kang tu chero chi go tu so a ten chorang tu khala re dolor re nana yin che ngang tu thamje ge ngang tu jine ge pora shabji shugo re ten de do phiri phama la kanga te go mara lobjang ya bu chi phama ne lobjang che go re phis ke se ge o mara te chorang tu lama ya bu che so na phama ge ju be che ma bu bajai che so te chorang tu tawa ya bu ma che lega me na phama ge so go re ten 나송아에나 때문에 컴바 인지 플레이전이 보고도돌라 보고 시주고 말해 컴바 인지 플레이전은 강도도 맞아봐도 이 파마를 가서 됐어야 근데 맞으로 제 근데 고가 위도가 장사야 부타 고가야 볼래 로줘야 볼지 고소소아 근데 다 마부지 쉬야미도 마부시네요 돌랑 뺐다 도지랑 솔라디요 고바 처리를 장자와라 피리 pero cuando estábamos pues te de origine se va a gondola casi 가기니 때문에 하벤툰 됐어 다 용거 되나 용 맛이 못사 근데 지금 있어도 하벤툰이 왜 저들을 가서 이제 뭐 가고 줘 되네 파마 저런도 파마야 신감 단계 있나데 냐와 단계는 저런도 라버레다 저런도 야보 맞잖아 마마 파마도도 샘게 냐발 홍거래 파마라 저런도 야보지 럽정 야보지 저런도 야보 차소나 파마 신나야 샘 당아 신나 접함에 니 보고디 야보 차소 로소소 랑고타소 삼네 신나야 코랑도 배 지부진 로초래 파마 냐와 당연나래 생각 다나래 ताबेगोरा हाथ में था है बोले तो बाटो देखेको ये बाटो में ये ने ना ये ने ताबेगो हाथ में वो मो जबरदस्त करने सकते ना संजय के सोयर का सोर को छुने 당니 게이시 संजय के सोयर छुनते रो बाटो चलो 저다 타바 랑케네 랑나라 신시바지 ते संजय के सोयर संजय जबरदस्त जोर मारे तो डबोतने थरबा लंगते नहीं लेंगे रे रोमांटो ता चरंदो रावारे ताति ngaran sabji di चरंदो याबो मारे पादो nge게 चरंदो nga chijala chuse니 sabji kale jam degoda पेशा लेला बच टेग मिंदोदा 당에 유식메 다 चरंदो लobnya 아버 चरो치 ngaල 펜토모도 지셈 지자와메 다 चरंदो 소소소소 바자야 아버 चरो치 소소소소라 바자이스고 말해 칼라우르다 소소소소 야쪽 세 말해 소소소소 다보야 잡 소소소소 최숨 고소소와
저랑도 야부지 바자체서 나 미유디다 저랑도 곰발되는 가 따모지 평화선에 미유다치면 저랑도 야부지 내놔서 트렌드다 태치만 지부용하지다 저랑도 롭자 아버 때도 나 파마라 되네 아버지 수요 도는 사람이 되게 깔리 점을 로벤나마도 깔리제래 저랑도 다 파마 냐와 땅고 되나 생감 땅고 되나 가르치게 저랑도 파마라 그세 때와야래 돌아 파타오네 तोला पठाउने मान्छा भने राम्रो नपानु बदमासी गरी जानु फामा अब आमा माथि पाठो मान्छा भने राम्रो लामा काट्नुहोस् राम्रो मान्छे बनाओस् पछि राम्रो मान्छे भयो भने लामा बस नबस मेटे हो ल त्यति हो धन्यवाद